Petugas sinyal dari unit pasukan lintas udara Tula dengan andal memberikan komando dan kendali pasukan di zona distrik militer utara. Awak stasiun menempati area yang telah diperiksa secara menyeluruh sebelumnya oleh unit pengintaian dan teknik. Setelah tiba di lokasi baru, para kru dengan cepat menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk menyediakan saluran komunikasi tertutup bagi komandan dan pasukan. Untuk menjamin keamanan penempatan peralatan, personel militer mengatur pos keamanan dan patroli jalan kaki. Pekerjaan unit-unit pasukan sinyal sangat dihargai oleh komando. Mayoritas pemberi sinyal militer telah dianugerahi penghargaan negara bagian dan departemen. Petugas sinyal militer dari pasukan lintas udara Tula setiap hari melakukan misi tempur di zona operasi militer khusus dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Чисто! Хватит момент заход в здание с выполнением отделки. Разворот станции спутниковой связи R444NL, которая используется для работы со спутником. Если спутниковую связь включатель, благодаря вот такой маленькой радиостанции, и она практически не пиликуется. Для того, чтобы R144NL выставить в работу и выйти в ней, достаточно 2-3 готовых. Большой размер компактный способствует наращиванию продуктности вообще где угодно. Она практически не излучает излучение около стола, просто невозможно ее передавать, сигнала и радиус. Радиус обнаружения очень большой, и вычислить, откуда именно работает. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.